Ti division clear tu te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilo ngai thlang Mizoram Sarkar Information and Public Relations Department Director Lallianpuii Vawiin tura Serchhip Vawiin khan Serchhip-a District Information and Public Relations Officer DIPRO Office le Serchhip Press Club te atlo I&PR Director hi DIPRO Office a lo lom na nein he huna hian Serchhip DIPRO ke sai tluang chuan I&PR Director Lallianpuii chu Serchhip-a DIPRO masaber ani thule hetianga Director ani hnua District atlo chuan masa a Serchhip District atlo chu lom omati thu soibok he huna hian I&PR Director Lallianpuii chuan kumsang mi panga khan Serchhip-a hian DIPRO na lo chel to thu soin Serchhip-a he na chel le tun inkara Serchhip khwa le an department in nasataka mason an nei chu lom omati thu soya kumsang ni som pakwa a I&PR Department Director na chel hnuwa District Shanga an office le MJA te hmun mat lo chua chu angai poimo thu soin amai ro chu ni kumkum tir lamatanga shilenga wanga har satna athlen hnuwa zin chhuana lamchi te ti thei ani lo hnuwa tuna chuan shileng in zia omlam panin Amasaberata na Serchhip District atlo chu ama po alom hle ti asoya Sri-Lanka-a I&PR Department chuan nasataka na an tho thu po soin shia wang hian sarkar pisa kaihlo te an nei velo ba ka mi puiten Sri-Lang chungchang an shia tur thil poimo hrangte ngor taka an puan zar zok thu asoibok I&PR Director chuan an department le MJA ten tho ho na thatak an nei thin thu soin Serchhip-a po tho ho na thatak an nei chu lom omati thu asoya Serchhip in DIPRO thatak le na thok na sa ti tak taka na thok thin an nei chu an lom hle ti soin thok tu in dai lo na awanga program cover chungchanga har sat na thleng thina MJA te le I&PR Department chuan tho ho na tha an nei se la poimo thu asoibok he huna hian MJA Serchhip District President Pukap lian pachuaw po in I&PR Director in Serchhip District aron tlo chu lom omati thu asoya Serchhip-a I&PR Department om theina tura MJA ten ma an lo lak to na te soin tuna hian DIPRO quarters kan mamo thu asoibok I&PR Director Lallianpuii Vawiin tlai khan Serchhip Press Club lo in Serchhip Press Club dinhmun a enfiah Serchhip-a ronzin I&PR Director hian Vawiin chahnu khan Serchhip Press Club hitlo in MJA member MJA Serchhip District President Pukap lian pachuaw le atho pui ten an lo dong songa Serchhip Press Club mun ma te thlirin inkom na an nei ani he an inkom na huna hian MJA Serchhip District Vice President Pusiram engmoi chuan Serchhip Press Club mun ma an nei dan le Press Club building sa tura ma an lak na te soin Press Club bungrua mitlom ngai te an pe khom dan te atar langani he huna hian MJA Serchhip District General Secretary ti biak cham lian chuan MJA Serchhip District dinhmun tlang puita langin tuna hian member mi som pali anom mek thu le Serchhip-a mi som pakhat omin thenzola mi pahnih le not Lallianpuii mi pakhat an om thu asoyani voina Serchhip Press Club lo tu I&PR Director hian Serchhip Press Club ada turin sanapui wall clock apek ba ka Serchhip Press Club atar turin Mizoram map alanbok I&PR Director hian Vawiin tlai khan Serchhip khopui chung mun hrang atlo ngal bokani Serchhip Press Club sakna hi CM Special Fund sum manga buljan ani Serchhip-a 8 Assam Rifles se chuan tun thlani somhni pariata National Science Day lo thleng tur pualin Vawiin khan Serchhip-a Assam Rifles parade ground da ralthuam phochhuahna hun an hmang 8 Assam Rifles ho tu te chuan National Science Day lo thleng tur pual hian Government Higher Secondary School naupang te chu an ralthuam nei angte mu sak turin an som ti an soya hei hian zirlai naupang te Assam Rifles zom du na chona thar apek an be sevang ni in an soi 8 Assam Rifles ho tu te chuan March ni khat atanga April ni som pali chunga aizol Assam Rifles recruitment nei tura tual chung mi te atam theyang ber sipai lut tura an du sak thu soin hemi konga hian na takapui anin huam ti an soya hemiatan hian Serchhip-a tanga sipai tang du tur te chu Serchhip-a tangin athlon veka registration an ti sak thei thu an soya tual chung thalai te atam thei ang he hun tel tur hian an som ti an soi bokani nimina he hun buat saya hian silai chi sang le ralthuam dangte zirlai te en thei tura phochhuah ani Vawiin khan Serchhip-a Police Officer te tan Vaihlo le kaihhnawih le dan hnuaia khuahkhirhna hrangte zirhona nei ani
National Tobacco Control Program NTCP Serchhip District Board saya he zirhona Serchhip SP Conference Hall nei hi Serchhip SP mo phurna lamek tu additional SP silal chanpui chuan hmanpuin Police Department ten CMO office le damdo in lama thok tu tenen thoho na thatak an nei chu lom omadi thu soya thoho na tha an nei ze la be sei thu asoi bokani Serchhip CMO office head assistant si walal avakai shwai he huna hian NTCP district consultant ke mingthan sangi chuan gets le kotpa 2003 chungcha nga zirtir na pe in Caroline Rinzampui assistant drug inspector chuan Food Safety and Standards Authority FSSA chungcha nga zirtir na apea Maria VL nei hlui counselor NTCP in Vaihlo le kaihhnawih nei dan chungcha nga zirtir na pe in Legal Metrology inspector Johnny zonun moi chuan Legal Metrology Act le dan lova bungrua laklu chungcha nga zirtir na ape bokani he huna hian Serchhip baka thenzo le not Lallianpuii Vawiin police officer te an telani Mizoram Sarkar chuan tun hnai khan officer then khat omna sik soin Serchhip-a MCS le MPS then khat omna po sik soini tun hnai khan Mizoram Sarkar chuan thuchwa siamin Mizoram IAS le MCS then khat te omna asik soya hemiang hian Serchhip-a SGO Sadar Pisilal du zuali chu lungleya settlement officer nachel tura sonni in he nachel mek tu silal tleipui chu Serchhip-a aron omdon thungani heti lai hian voin khan thuchwa dang siam le in Serchhip district superintendent of police SP nachel turin lunglei district SP nachel mek tu Stephen Lalrin omachu ruat anibok Serchhip District Chess Association Board sai Serchhip District Chess Championship 2021 chu voin khan Serchhip Indoor Stadium a khel chan ni in naktu ka zo fel ani ang Ninhi o tur Serchhip District Chess Championship hi Serchhip District Sports Committee Chairman Phuket lang than moi chuan hongin chess game ti maso na tura shwai du thatak tak an om chu lom omati thu soya enfiah na lama maso na ata media mi te man tangkai thiam atul thu soin enfiah na kongtin renga discipline ngai poimo a hun von dik tum turin enfiah mi te chu acha bokani Serchhip District Chess Association Vice President David Laldin Pluanga kai shwai he huna hian SDCS Secretary Lalrin Omachuan kumhni chung District Chess Championship and Board sai thei to lo hnuaia Championship and Board sai le ta chu lom omati thu soya Championship pa ngai Board sai thei lo ma se nikhat o tour tournament ang ero an Board sai fo thu soin Serchhip District Sports Committee 10 an pui bom na lom thu asoi bokani he huna hian championship atana arbiter lalrem ro ralthuam chuan an kalphung tur soin tun championship a hian group A le B ba ka sub junior in elna Board sai ani thu soya group A mi som panhni le group B mi pakwa han vai mi som ni pakhat an telani ani ba ka hian an Paul President Vanazalian appoint he huna hian thu asoi bokani he huna hian kum sang hi somni pakhata tanga sang hi somni pathum chunga an Paul shwai tu tur thana nein president da Vanazalian bazar veng vice president da David Laldin Pluanga New Serchhip secretary Lalrin Oma veng chung assistant secretary Benjamin Lalrin chana New Serchhip treasurer Zosang Zuala pian iveng le finance secretary VL Chanchin Thashil Moya New Serchhip te thlan anni Nimin tlai darthum le chan vevel khan not Lallianpuii rol khang ve nga chena in pakhat akanga bungrua chi sang sang cheng noi som hu vel zet akang ral ni a chu tani not Lallianpuii tanga thu kan don dani nimin tlai darthum vel khan not Lallianpuii rol khang venga muan zuala te in hi akanga he in hi aban le abim RCC sakni na ba khi Assam taipa sakthun zom ani thunga he in hi housing for all atanga sakni in anina hian mi pasari an khosa a ka me chwa chan hi riat chian ani lova an ina hian me chem na in asanga omin ka me ya hian helam hi a him wangin electrical swala atanga in chan po ani theiti not Lallianpuii atanga kan thu don chuan soyani hein ka nga hian in chung bungrua engma chu man lovina ka nga kang me chwa lai hian in nei na hmang tura kal mi khwal te po nein heng mi te bungrua po hi akang ral veka aizo lama tanga bungrua second hand zor tur an lak tele in hnuai lama thing zai an che khol te po kang ral vekin bungro kang ral hi cheng noi som hu vel zet atling ni chu tani Thathar March ni khata Changkhian Mizoram College hrang hrang azirna bulchan turin ruwa manna siamani
Vaihlo Health Minister Dr. Lallianpuii Vawiin Assembly Next Committee Room Mizoram College Honchungchang Soihona nei ania he thut kho matel te hian Mizoram Puma College le zirna in sang jok hrang University te NIT College of Veterinary Science le adang te chu March ni khat sang ni somni pakhat thotan ni atangin hon le ni se ti nan rela March ni khat sang ni somni pakhat atanga college te hon ani dona wangin hemi chungchanga SOP duan to te po an en hova siam that ngai lai tlem om te chu an soi ho hnu in pom mani meeting chuan heng zirna in canteen le hmun danga pun khom na ang chi te chu uluk le film khur taka enjui turin zirna in a thunei tu te chu an cha boka heng zirna in ate hian uluk takin college thunei tu ten thermal screening an kalpui achul do na ruwa man na hi health department ten in bero na han siam angai do na ni Sports Minister Puraba Dromoi Roite chuan tukin khan socio-economic development policy SEDP kaltlang siam outdoor gym open gym chu Lallianpuii indoor stadium Lallianpuii ahong outdoor gym honna in khom buat saya hian Sports Minister Puraba Dromoi Roite chuan mipui te man tangkai theina tura outdoor gym hon ani ta chu thilom om tak ani ti soin indoor gym hi mizoten kan hriat lar le kan man tangkai ani a tangkai rualin pon boruak thiang hlim hi pa in soi zoi theina outdoor gym hi ramchangkang jok te point an ngai hlut ani a aizol khopuya hetiang kan nei theita hi alom om hle ani atia mineko Tri Junction outdoor gym chuni tin darkar somni palit chung mi puite man thei turin hon ani don ti asoya hetiang outdoor gym hi ata tolin Mizoram chunga district zonga da antum thu asoibok outdoor gym open gym Lallianpuii indoor stadium honta khi SEDP sangni som pakwa somni sum manga siamani a Mapui enterprise rich market dorpui aizol chu supply le installation na thok tura thlan ani a project cost hi chengnoi somruk ni in gym bungrua le na tan chengnoi somnga panga sing sari man ni in a hmun ma cheina atan le arem khom na atan chengnoi li sing thum sen ani bok Mizoram Lok Sabha MP Sil Rosang chuan District Council tele twal chung pol hrang te thunei na sang jok le sum tam jok ka thwa man chul thu soin hemiata na Lok Sabha speaker malak dan chung lom om mati thu asoi Vaihlo Lok Sabha Speaker Om Birla Hova mipui ro rial na le Panchayati Raj Kalphung chungchang soihona chu State Convention Center Shillonga nei ni in he huna hian Mizoram Lok Sabha MP Sila Rosang chu panel of discussion in atela he huna hian Mizoram Lok Sabha MP chuan District Council tele twal chung pol hrang te thunei na sang jok le sum tam jok ka thwa man tul thu soin hemiata na Lok Sabha Speaker malak dan chu lom omati thu soyani Lok Sabha MP Sil Rosang hian min khan Shillonga Food Corporation of India FCI Regional Office tlawhin FCI ho tu tenen Mizoram Sarkar laka Hill State Transport Subsidy la pek lo te pek thei dan tur an soi hova FCI General Manager PN Singh le Deputy General Manager Sanjay Sharma te chuan Mizoram har satna te chu Sarkar lai pui thlen turin MP chu thuron an lo pe a Mizoram chu mar chhak biala FCI bu fai phochhuahna pol ani ti an soibok Nimin khan Mizoram sample zakwa somkwa panga enfiah ni in heng changhian COVID-19 shikai mi paruk mu chu an ni a atam zok hi twal chunga hri in kai chhong an ni Nimina Mizoram shikai mu chwa zinga mi panga te hi rapid antigen test manga sample enfiah zakwa somli pali te atanga mu ni in Aizol district a shikai mi pali mu an ni a Saitwal district a shikai mi pakhat mu ni in an zinga pali hi twal chunga hri in kai chhong shikai na hriat lo te ni in mi pakhat hi tu hnuaia state pon atanga ron ho ni thung nimina shikai mu chwa pakhat hi district Hrang chuna liberty sample enfiah somni paruka changa shikai mu ani a Champhai district a shikai mu ni in taksa a shikai lan chuana anaya wanga sample enfiah ni in shia kaina shiat ani lo bokani nimin khan ZMC liberty sample somni panga enfiah ni in shikai mu chuan om lo thungani voin khan Mizoram COVID-19 shikai en kolmi pali te chu shi laka filimin an ma ni en kol na phuna changa chhuatir le an ni boka heti hian voin tlai
dar nga thleng khan Mizoram COVID-19 chikai mo chua chu sangli zali som pakwa ni in an zinga sangli zathum somriat paruk te chu enkol dam an ni to a tuna hian chikai mo chua atanga zazela som kwa pakwa point pahnih panga te chu enkol dam ni to in chikai enkol lai som ni pathum an la oma chikai zinga nun chan mi som an om to bokani hati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani